Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева Чалшан вешімдікі сатқан бойле малюмат. Сайлавларға бармамақ үшін Кенеде чағырувлар боқта Қырымда не түшінелер. Русия Илім Академиясының президенті Қырымда девлетнің мешур Алима Ярмаданың имканлары иле таныш ола. Ақсыз Кезлевнің уч микрорайон сәкенлері оз евлеріні ресмилештіріп оламайлар. Қоқылы теміз емшақ Ақмежитте ең лезетлі отмеклер насыл пішірле. Русияде ясақ етілген меджлис тешкілет активистлерінің чағырувлары президент сайлавларындаки келувлерге тесір етмейжек боқта Қырым Жұмхуриет башы огынде тешкіл олынған Қырым Татар Меслят Шурасының конференциясында Қырым мұсылманларының муфти Муавина Айдар Исмаилов хабер етті. 4 ел девамында хал кім ақиқи олғанын аңлады. Қырым мұсылманлары Русия қанулары толысынен қабыл еттілер. Паспортлар алдылар, имтиязлар или куланалар. Эмде гражданлық боржыны бермеге азырлар, деп қайдетті Айдар Исмаилов. 4 года прошло, все манипуляции и, как я уже отметил, призывы деструктивного характера уже всем надоели, потому что мы с людьми общаемся, мы периодически каждый месяц собираемся с имамами, с председателями общин, со всех регионов Крыма, со всех уголков Крыма. Поэтому всем говорят, что определенные телеканалы уже нам надоели. Постоянно негатив, постоянно грязь, постоянно критика, какие-то обещания. Людям надоело бежать за миражом, за какими-то иллюзиями, что что-то куда-то вернется, например, что-то развалится там. Муфти Муавина қайдетті ке Қырым татарлар әнді четел матбуат васталарының пропагандасына құлақ асмайлар ве межлис активистлерге олған мұнасибет ақта хабер етті. На самом деле достойными сынами народа являются те, кто остался на своей земле, кто хранит здесь мир, старается созидать для всех жителей Крыма, для будущих поколений. Поэтому люди, отщепенцы или недостойные, как вы отметили, это те, кто бросил свой народ, кто уехал в тяжелую ситуацию, в тяжелое время. И несмотря на то, что клялся на Коране, на священной книге, побоялся в тот момент взять ответственность на себя. Bundan gayrı Қырым Жұмхуриет башы огынде Қырым татарларының Меслят Шурасының ішіні де музакире еттілер. Осургун етілген халқларының реабилитацияқта қанунның ұйғынлашуы иле оқырашачақ. Шураның іші гражданларға хакимиет органлары иле субъект етмеге имканны қолайлаштырacak. Бақчисарай шәрінің ең esas меселелері ве жемейтшілерінің фікірлері, ақсақаллар, фаалер, вегеншлер Бақчисарайның ең кескін проблемлеріне музакире еттілер. Бұл топлашуға 120 инсандан зәйде топланды. Районда газ чеклеуі, сув или теминлетув yollar, мектеплер ве бала бақчаларының абаданлаштыруы кібі меселелер көтерілді. Көршувде Қырым Жұмхуриет башының емерлері еріне кетірілмек кереклігі ақында айтылды. Көтерілген суалерінің бір қысымы чезілув савхасында, екінші қысымы исе енді чезілгендір. Мы довольны, спасибо вам, что детскую площадку нам буквально за месяц вы по нашей просьбе сделали у нас во дворе. Там вообще плавательный бассейн был и стояли машины на детской площадке. Огромное вам спасибо, благодарность от всех нас. 4 ел içinde Қырым яңы севеге чықты ве аятның әрбір сасында музбеден шмелерге иріштім деп қайдетті Русия президентінің ишанчылы шақсылары. Все условия создают, чтобы наши ребята прославили Крым и Россию. Понимаете, в спорте. А вы видите, как президент болеет за спорт. Очень любит спорт. И посмотрите, за короткое время, за 4 года, 7 залов построено. Hepsini gördüm. Bezaviyinde gördüm, Gapor'da gördüm. Hepsini gördüm. Hepsini çalıştım. Hepsine bir özün metodikası var edi, özün stili var edi. Can berip çalışkan, men millet siz için aytama, men sizni көріп тұрамын. Файлерінің қайдеткенлеріне көре жематшылық ішінде файл олмақ керек, хакимиет или диалог құрмақ керек. Бұл көршувде Русия президентінің келечек сайлавлары ақында да сөз көрсетілді.
информации. То есть мы получаем информацию путем вот таких вот контактов и такого вот эффективного взаимодействия, имея данную площадку для реализации потребностей и проблем населения. Поэтому уверен, что будем и дальше в этом направлении двигаться. Вот приобретенный опыт в Бахчисарае и Бахчисарайском районе распространять по всему Крыму. Невбетеки топрақ меселесі 20 ел девамында кезлевде Учқырым татар микрорайон Тешкіл олында ама топрақ дамарталарны инсанлар бүгінге қадар ресмелештіріп оламайлар. Ратлық күнлері ерлесі келер иле Қырымбашы Сергей Аксенов көрішті. Проблемлер чезлежек ма? Бұны бізім мұхбирлеріміз сұра білділер. Давайте в порядке очередности. Эркесні сықтырмақ үшін кіріште Қайдетлюв Исмаилбей микрорайонның сәкенлері салонда өзгерлеріне отырмаға шықалар. Олар үшін ең кескін меселер топрақ дамарталарының ресмилештіру йоллар музыкеретлежек. Оның үшін жерге Қырымбашы Сергей Аксенов келді. Есть участки, которые до сих пор люди не приватизировали. И вот у них есть приостановка оформления земельных участков. Объявили мораторий до 1 января 2019 года. Топрақны да Украина вақтында айырған еділер, ама 20 ел девамында оларны ресмилештірмеге имкан ойлы дебер әлмеді. Бұл вақыт ішінде екі яшлық ве Асанбай микрорайонлар пейда олды. Тек кечкен ел майыс айында инсанлар хусусилештіруге разылықны алдылар. Ама топрақ шерінің мүлкі оларақ сайылмай. Предварительное постановление о получении бесплатное пользование земельного участка, мы не могли их кадастрировать. Микрорайонда инфраструктура или меселлер де бар ерлі сәкенлер тәшеббюз тақымыны тәшкіл еттілер. Олар олған әпсі суалерні сеслендірділер. Ве Қырымбашына мұражат еттілер. Музакире бір қач саат девам етті. Вопросы строительства детского сада, ремонта дорог, обсудили остановок, общественного транспорта, добавление персонала в амбулаторию вашу, вопросы кладбища мусульманского, то есть вопросы оформления земельных участков, микрорайон Яшлык, еще один микрорайон, то есть как бы кадастрирование. То есть по всем без исключения вопросам будут найдены решения. Конечно, вам спасибо здесь за терпение, за настойчивость, за то, что вы развивали сами поселок и многое сделали своими руками. За это огромное спасибо, слова благодарности. Энді ярын Жұмхурет баша кемет органларының векілері или көршежек ве оларнен ішлерінің мүддетіні ве көмесулетлі олғанына мұзыкеретежек. Да бір ағыр суаль гражданлықны әлде етув. Чоқсы Қырымлылар Русия Федерациясының территориясында бұлынмақ мүддетіні кечірділер. Оларның сайысы 6000-ге яқын. Гражданлықны әлде етмек үшін қолайлаштырылған программада жалышып башлады. Тәфсилатлы малюматны алмақ үшін яшаған ерлердегі милетлер арамына болюклерне мураджат этмек керек. У кого-то еще есть паспорта СССР, у кого-то вообще никаких документов нету, потому что они недействительные. У кого-то паспорта республик, там, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана недействительные, а у кого-то просто нарушены сроки пребывания. В течение года они все должны быть легализованы. Микрорайонда экі бала мейданы құрылажақ бұл Қырымбашындан бақшыш. Әмді Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің спортзал әрбір койге хария программасы черчевесінде спортив салон пейда олажақ. У нас спортсмены развиваются. Более 250 человек занимались в невыносимых, ужаснейших условиях по программе Руслана Исмаиловича. И благодаря работе именно Руслана Исмаиловича как депутата Госдумы сегодня у нас заложено строительство спортивного зала в микрорайоне Исмаилбей, который будет на 300 квадратных метров. Микрорайонда мектеп ве бала бақчасының құрыжылығы да девам етмекте. Жемие діңлевлерде есе да 300 ерлік модуль бала бақчасының құрылмасы бойынша қарар алынды. Алимек Айбулаева, Арзы Хасянова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Эскі Қырымда милли мектепке балаларны автобуста кетірілмек мәселесі чезілежек. Бүгін Назирлер шурасында мобиль группалар ишлерінің нәтижелерін чықардылар. Иштиракчылар иали иле сық-сық көршелер әмді Жұмхури, Девлет лейхалар бойынша малюматына берелер. Эсас мақсат акимет органларына қырымлылар иле яқынлаштырмақ. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек қайдетті ки мобиль группаларының әрекеті мемурлар ве ади сәкенлеріні бірлештірелер. Я изыскал возможности путем поиска финансовых источников, остановились на благотворительном фонде «Мангуб», и до 12 числа уже будет автобус новый для наших деток
Вот, и 12-го, думаю, мы устроим праздник для всех жителей Кировского района. И путем вот такого подвоза в комфортабельном автобусе они смогут своих деток привозить в школу организованно, системно, каждый день. Да, бір байрам тедбірі Қырым-Татар академик музыкалы драма театрында байрам концерті олып кечежек Охал қара қадынлар күніне бағышланacak. Мартның 7-сінде саат 16-да эпсі қадынлар даветлелер кырыш бедава. Ақмешітте 21-ші асыр мектебінің құрылжылығына хатыра капсуласының қойылмасы тантанылы суретте олып кечті. Метінде талебелер оз девлетінің адетлеріні сақламақ, ветемел Қырым байры вақияларының еллығында қойылғаны хатырлатыла. Иштиракчилер умут этелер ки бу Йоланов 2068 сене ачылacak. Хатырлатамыз 1100 ерлік мектеп Жигулина Роща қасабасында құрылмақта. Құрылжылар бинаны 2019 сененсінің екінші ярымында тапшырмаға айчандыралар. Те 50 лет, которые нас разделяют, станут годами интенсивного развития нашей страны и нашей республики, годами развития образования. Мы убеждены, что вы бережно храните духовные, нравственные, патриотические традиции, переданные вам предками. Это основа побед нашего Отечества. Қырымны иш зияреті или Русия Илім Академиясының президенті Александр Сергеев зиярететті девлетінің мешур Алима Ярмаданың имканлары или танышты. Эсас муаффақиетлерні кой қожалығында белгіледі. Султания Ситакаева, тәфсилатлар или. Шалфей, Карабаш, от, нане, гуль, фенхель өсімліклерінің уникальны мүнелері бір мейданда. Русияда бұл Қырым чешетлері йоқтыр. Парфюмерия, фармацевтика, ашчылық. Бұл истисаллар Қырым сырф қаммалсыз ішлеп чықарылмай. Институтның бүтін тарихы девамында эфирях өсімліклерінің 90-дан седе чешетлері яратылды. Мы можем стать как раз во главе возрождения этой отрасли. Вот мы располагаем и большим набором сортов, мы располагаем технологиями возделывания и переработки, мы получаем элитный посевной и посадочный материал, обеспечиваем не только сельхозпроизводителей Крыма, но и за пределами. Ярымаданын зиярет варақасы татлы Қырым қавыны Виялта соғаны, бүртүклі ашлықларының асравына есе сув етішмей. Русия Илім Академиясының президенті Александр Сергеев жидди тадқиқатлар кечірмеге теклиф етті. Сколько лет работал Крымский канал, да, ведь вода ведь не только вытекала в море. Возможно, что она где-то здесь есть. Может быть, ее стоит действительно современными методами поискать. Махсус иклим, уникаль ерлештіріліп, ветабиат ресурслар. Қырымда кой ходжалық инкишафы үшін зенгін имканлар бар. Совет дәвірінде тамам бусаға эсас келер кетіреді. До 12% в былые года эфиромасличная отрасль давала валового дохода в Республику Крым. Это говорит о высокорентабельности этого производства. И сегодня это есть задел, есть те люди, которые сегодня готовы дать это все научно обоснованно. Русия Илім Академиясының реберлері керічке yol алacaklar. Анда олар атиқият қазмаларына огренежеклер. Нетижеде Қырым инкишафы бойынша илім техник программасы ишлеп чықарылacak. Султания Ситакаева, Сандивадинов, Миллет үшін. Кенеде низамсызлық Киевде Верховная Рада этрафында наразылық білдіргенлеріні яқаладылар. Оларның арасында 100-ге яқын инсан. Украин укуқорчалайчылар Михаил Саакашвилінің тарафдарлары олған чады шерчігіне келділер. Хатырлатамыз яқында оны Украинадан сургун еттілер. Полис хадимлері хабер еттілер ки олар тынту ве укуқорчалайчыларға қаршы зорбалық бойынша жинай иш açılması бойынша келділер. Нетижеде қаршылық көстерілді, зарар көргенлер бар. Красноперекопск шәрінің сәкені синтетик наркотикны сақлағаны үшін 10 елға яқаланып, $500 000 рубле төлемесі мүмкін. Боқта Қырым сыңыр идаресінің матбуат қызметі хабар етті. 40 яшлы граждан белгіленген ерлерде наркотик сақлап, sonra оларны алмақ үшін келе еді. Айны бұл вақыт инсан яқаланды, еркек 3 елдан 10 елға қадар апске алынып, $500 000 рубле төленмесі музыкеретілі. Проведенная экспертиза показала, что представленный на исследование экземпляр является синтетическим наркотиком общим весом более 2 граммов. В настоящее время материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 1945-ші бүгін студентлер женклер вақияларны хатырладылар. Қырым Федераль университетінде телекоперны тәшкіл еттілер. Русия Али оқуф юртларының студентлері
Қырым мектеплерінің талебелері Улы Ватан жыңкының хадиселеріні музакире еттілер. Әмде әркез өз фікірлерінен пайлашып oldu. Эта конференция, по сути дела, зародила новую мировую систему и является своеобразным символом окончания Второй мировой войны. И, соответственно, да, мы понимаем, что самое важное – это мирное небо над головой. По сути дела, да, эта конференция призвана к тому, чтобы мы еще раз вспомнили, да, о тех событиях. Более того, да, в системе многополярного мира, которая сейчас сложилась, достаточно большое количество существует проблем. И мирное урегулирование, подчеркиваю, это самое важное. Kokulu temaz ve yumşak otmek mahsulatlarını Qırımda көңілнен pişirelер. Оларның hazırlanmasının sırrı неде, оларға нені қошалар? Bizim muhbirimiz otmek zavodunda bulundam ve en lezzetli retseptlerini öğrendi. Ахмезжитте эрбор üçüncü ötmek aynı bu yerde hazırlana. Taze ötmek, kruasan, baton ve tatlı keksler bu yerde günde 24 saat devamında pişirilir. Muvaffaqiyetinin muhim sırrı keyfiyetli hamal. Esasen Qırım mahsulatlar işletili. Olarının kısmı kıtadan satın alına. Un, cem, droş ve yağını bir цехке paylaştıralar. Все сырье идет чисто российское. Краснодарское в основном производители Краснодарский край. Сырье хорошее, работа великолепная, приятно работать. İstisalının esas insanları bu hamur baskanlar, buluşkalarını yasağanlar. Fırıncı olmak yengil. Bütün zavodha böyle mütehassıslarının sayısı 10 tane. Aziz Sametov tarif ete ki, kıyın bedeni iş indi alışıklı olup kaldı. Требует физических усилий, но на протяжении уже 5 лет почти уже привык. Каждый день через меня проходит до 10 тонн теста. Работаем. Kurçotki, хлеб делаем. Evvel mühendisler sobalarını daima tamir etmeye mecbur edilir. Buna çok vakit ve para masraf edilir. Otmekler ise gerekli gibi lezzetli olmaylar. Ama sonki 4 yıl devamında bütün donatmalar yanılarga dönüştürüldü. Вся продукция у нас вручную, у нас полностью ручной труд. При этом все оборудование новое у нас в цеху. Конечно, наша гордость – это наши печи, которые пекут еще лучше, которые очень хорошее качество мы можем вырабатывать. Her gün bu yerde 36 tonna un işlep çıkarıla. Yanı sobalar ise otmek ve bulaşkalarını lezzetli ve kokulu yaparlar. Ondan otmeknin hazırlanmasına umumen 2 saatten 4 saatga kadar vakit gerek ola. Enver Ablaziz, Magomed Nisturov, millet için. Kızıltaş futbol takımı çempionatının kuş kısmında TSK Tavriyaga yol berdi. Bakçısaray futbol takımına bu oyun sınav gibi oldu. Oyunun sonki 10 dakikasında Kızıltaş takımının oyuncuları öz vaziyetini düzeltmeye istediler. Ama vakit rakipler tarafında edi. Ve Vadim Greznov bir topni futbol kapısına vurdu. Oyun 1-2 sayısı ile yekünlendi. Очень много, я думаю, что интересных, очень сложных и эмоциональных моментов были у одной и второй команды. Погода внесла свои коррективы, собственно говоря, определенное такое психологическое, моральное воздействие самой первой игры, да, на команды. Вот. И ни одного мяча, собственно говоря, с игры, все со стандартов. Поэтому 2-1 выиграла Таврия. Я думаю, что есть над чем работать, есть позиции, над которыми работать, и ошибки, которые исправлять. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise Gelecek Haberler informasyon programmasını Nariman Tarsinova ile kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.